Mercedes SL je zamenio Gullwinga 1969. godine. Ja uvek vozim ovaj automobil normalno na putu kada obavljam poslove i ljudi kada vide ovaj automobil misle da je potpuno novi automobil. Tako on i izgleda. Ima savršene linije i izgleda kao da je tek izašao iz radnje. Do kraja 50. godina kompanija se potpuno oporavila. Nije bilo sumnje. Mercedes-Benz je bio najbitniji proizvođač automobila u Evropi. Politika kompanije je bila jasna. 2 porodična automobila i 1 kupe. Dizajneri kao da su udahnuli, pogledali oko sebe, osmehnuli se zadovoljno i rekli da je sada vreme da se nastavi. Fantastična mašina je bila reklamni proizvod za Mercedes-Benz. To je bio novi tip 600. Kada je lanciran 1963. godine, to je bio najveći, najteži, najkomplikovaniji i najmoderniji super automobil sveta. Ovaj automobil je Mercedes 600 iz 1966. godine. Prvi su izgrađeni od 64. godine i pravljeni su čak do 81. godine. Ovo je vrhunac proizvodnje konstrukcije automobila u svetu. Kada je kraljica išla u Nemačku, britanska kraljica, on je koštao 25% više od Rolls-Royce-a. Mislim da je vrlo jeftino to, zbog toga što je auto savršen. Ne znam nikoga koji bi mogao tako jeftino da proizvede automobil, odnosno za te pare. Sistem je fantastičan. Sve je automatski. Ovako se otvara gepek, prozori se automatski otvaraju, isto tako i krov. Sedišta se pomeraju. Visina, dužina, ugao, sve se to pomera. Možda je previše razrađen ovaj automobil, možda je previše savršen. Ovi automobili su pravljeni na kraju jednog perioda kada su moto dizajneri radili automobile, a ne elektronski mađioničari, ljudi koji poznaju toliko dobro kompjutere. To su bila druga vremena. Temperatura u automobilu ostaje ista. Postoji regulator temperature. Unutrašnjost ostaje pod istom temperaturom bez obzira na to kakvi su uslovi, vremenski uslovi s polja. To je fantastično kod ovog automobila. Ovo je Mercedes vrhunske proizvodnje i najlakši je za vožnju. Nikada nisam boljeg Mercedesa video. Vrlo je brz za svoje prilike i brz je u odnosu na druge sportske automobile. Mogu da se poredi sa Mercedesom 230 SL. Mogu da se poredi sa Fordom, Porscheom. Zaista su mu performanse prosto neverovatne. Mercedes je tip 600 izgradio zbog prestiža, ne zbog profita. Jedan specijalan Mercedes 600 je napravljen za papu. Njegova maksimalna brzina je 120 milja na sat. Jedan moj stari prijatelj je imao jedan ovakav Mercedes. Pozivao bi me 1 ili 2 put godišnje i uvek bi mi rekao isto. Osjećam se kao kralj u svom Mercedesu. Potpuno se slažem s njim. To je jedini način za opisivanje. Osjećate se kao kralj. Do 60. godina, bez sumnje,
Mercedes-Benz je bio sklepan bolje nego i jedna druga mašina na svetu. Možda je pogrešno reći da je to najbolji automobil bio na svetu, ali je svakako najbolje izgrađen automobil na svetu. In both their advertising and their sales literature, throughout the post-war period, U prodaju, marketingu nakon rata, Mercedes ostaje hladan, zadržavaju tehnički pristup i nikada nismo videli ljude u reklamama za Mercedes-Benz. Sve je naučno prikazano u reklamama. Ne vidimo nikada prtljag, ne vidimo ljude, samo vidimo tehnologiju i tehniku. Uvek su ljudi slikani na apstraktan način u studiju, ali uvek dobijate puno tehničkih podataka. Ranije brošure za bezbednost, na primjer, su ovako izgledale. Uvek se dosta govorilo o tehničkim podacima. Mislim da su ljudi koji su čitali brošure za Mercedes-Benz su bili impresionirani svim tim tehničkim podacima, iako ih možda nisu do kraja razumeli. Mercedes-Benz se širi na mnoge načine. Ulazimo na razna nova tržišta gde ranije nismo bili. Ovo je revolucionarni Mercedes, model A klase. On će biti pristupačan velikom broju ljudi. Radimo isto tako sa kompanijom Swatch. Pravimo Smart Car, to će biti dvosed za grad. Automobil koji je sasvim nov. Imamo i nove projekte kao što je električni automobil i ekološki automobil. Ovo su sve automobili koji treba da budu lancirani na tržištu za između 2 i 5 godina. Ljudi kupuju Mercedes-Benz zbog toga što znaju ili nadaju se da znaju da će to biti jedan izuzetno solidan, pouzdan auto koji će živeti zauvek. Special Forces next reports on one of the most unusual and ferocious troops in the world, the Gurkhas.